Karajani hula-hula nami mulai siap nyari bona tulang. Satu hula-hula na poso. Raja dita kana marlonga tubu na kana maramarangi. Suak semoni nang raja di buru biri nami. Raja na tua-tua. Semoni inat taparharadu amat taparharadu di buria. Salu mahamunahu para sangat yami. Doa raja di pamer riban doa dongas sahda. Raja ditutur si solok nami. Bebas dikyon. Udutan namin na apa lautin na sa pangulutin ni hata namin na budari takasma di hari di persenak ni harion mengajok kami di ataran na bidangon dalapan sahaton hata namin hilik namin Tuhan musalu raja ni hula-hula namin ang pipasan ng pangilinan ni sunang kaulungan pasma ano ito tinay tagunot tama damangon pinganan parayanan para sa toktinan ni bisiaran ni Songlut nyata namin na budari batu pahami do acara dalam pajuan nami nalao mangido katangiang doot akka maulipe dia katangiang doot akka gu tuamu akkarajin udah nami anjia dia tatiang yang munai tumibu tarapul arsa ni rohani di namo disialan habaduri isona karan itu lang batu pahami do acara nalao dalam naik pajuan nami sok kami di malawar rokat tubuh sung-sung nilok paniran namin duk sena namin margaw tabaran asa marfula kami marfula horse patu bau madi kami gondang mulai now kamu dihami gondang muda baik kamu dihami gondang sok di tempat kau mah dihami gondang lihat naik kuliah dihami mah amanah wa hulung usiamu kita berjodoh
usip puli kami panortor kami. Asa tinawat na tiyo bineto panulatan. Baik ko di kami kundang tiyo. Mas padu pulang mati asin. Saluhut na kamu amang bulo namin ng bulo namin. Lain namin, ito namin, bere namin. Dinagtipak, ipadunjong muna. Lima paado-pado. Amata na dumulong ringon. Bison, rodo hamin amang bulo. Hula-hula muna. Muna na rin mo si manukalit. Dohot. Pangalaman bulo ni at kang ninamundi. Amang boru ng boru. Bukan sa mga palakam sa mga palya, sa mga halak, sa mga naiya. Mauli pwede abot roha. Ra, diri pamudo, siya kami hula-hula muna. Nalaho, si Buanong natama. Alay, amang boru. Dada naman tigan ng mga ibal kami. Ang giyama, dihabulian ni amat taon. Seletuat tadi kita at kagandang nyumur. Doon din kanya kapatsarian. Biso di orang lami at ang buru. Anong do hulo kami sa mga hututin na tulang muna. Songon boras pir. Natuwa-tuwa naman do, asapir mapokki. Bahulaan patsalongan. Asapir matondi. Lucu-lucu dong dia kapal comota. Diharoon namin yung bastikyo. So na budari do na sugot do kami akaburuha siyan tuwa mo sa na yan pernah. Mulong sa kana sendiri nga sudah gogobe. Na diberi kamu. Tol. Ala, por sa taman ko na ni ari mo ko. Aw sa tula. Sudah pada kali ini. Raja Nabi naksuri pada tungtakas tu dibelgani holong muna mararupok kami pergeleng muna nape na dibagasan amar suap-suap ibu kami dibagasan si tahun rodo kamu manugar nogari badan tertutup dan kepala mas teohana di naroha ada potok mari di pasang kamu dutok bang imahata tugar-tugar Tuhami pergi lemu asal kia merajalan itu kali namang itu salpu masih kami akan lalu rumah Tuhami akan aja karena Tuhan kasih mari diusir raja Nabi di pasang kamu mesti Tuhami mari dihukum parbibu asa soal hidup na tua-tua mo asapir mapuk di bawah-bawah pacaran asapir matun ini kita namar juga berburu lucu-lucu mah nang dia kapal
Mari dewan ini pasang tamu sa Tuhan. Maringgit na tinumpani pamaratan. So ganti ikupa Tuhan dalam muna mangurupihan. Ada jarami inang suri pada ang giyak matuhay para kilingkong mo diyak ari na manghon. Saan pumaset kami at kanalungon Roma tuhami at kanajakar. Di pasakaw marhite maulos rampa. Ulos para pudi may dinamang nahuwalwa. Ang masalun na ay para kilingkong mo na tuyulan niya ron torok pinakta. Torok marhite kami. Asal satu itu gambas beliau mah tiga-tiga di permata. Asal orang suami nak menjadi som-som ini mahu si raja dulu nak menang. Neng marok maham di nomor hula baru. Asal marok hula gali marok hula horas. Baik kau dihami gondang mulai. Lihat dia dia mau pandinami sanjur mula-mula nggak di kamu dihami gondang mula baik kamu dihami gondang samsa. Dengan maulos sampai tubuh namin. Natutuwa naman dok, tinasan bagat batu na dok idorong puna. Dibatado na sa pasu-pasu. Maribel mahamin, pula na sila. Kuta-kuta naman. Pasu-pasu.
kami kung nagsitiritiyo. Sabi. Anak ko ba kita dulu? Kerajaan yang baru mulai pinikiran di nama sasawario dapola binyan songonon torokna dia kaholso doho biar di zamanon ala yu beri kerajaan yang baru tung sikop jala uli doho beri kami sadado rohamuna di nafaborhat lain angyor. Kerajaan yang baru asa dohonon nai mason hidup ina tua-tua asa balitang mapagabe tumundal lusta dua hari muna do gabe kerajaan yang baru ala olo amu marsi palolo apa wau majo ang baru isi do Asuton, halo. Japang. Oh, si Japang. Si Manu. Oh. Lanjut. Orang gitu. Baru musim. Barang ini musim baru. Lanjut. Baru sadanai raja di tulang hula-hula nami anak namarhamarang marbu anak namarhamarang marbu amang raja nami nagsuri pada di harom narobat ako tukyan nang pinilas ni Rohan nang pinibala sa sitaw maritili pa sa tamulo to kami toktong puro asam diyan mo ato inanan nyo daw mga aka-asak siya ato tarapulo na siya so ni ma ilami tok-tok mo doon ito ang dia ma di paramuan di damang kami at katuwari ka naman yun ang gimana po tanong ka diyan pala nalunguan ka mau nakok kami dululog na po tanong mula natin dua kami di duluan na po tanong kapapagod makikita ko di ba rin kami di urubihan mo kami tok-tok ima baru tiniti sila di pasang tamu to kami parwipin asa songonin na tua-tua ba raja nabi asa pero mabuki bahu-bahu pancarongan asa pero matoni di kita margulu luju-luju ma diyan ka lang ang kapakamon Satu jam. pali namin nung esok kami na margulu yang rak manotor mahan tu si raja na lorang anak songonin kami tulit na luluk asa margulu kami margulu bos beko madihani gundang
dati mah di kamu amak pandai kami seanjur mula tempat. Lo nggak dibeng kamu di kami gondang mula. Baik kau di kami gondang som. Atau di bagasan opas titon amang pandinami so nidok ina tua-tua asa bino belik-belik bina itu atas tiga pasi nengro mahami mangili-hili pamurunan jara pasaton biak kapasi-pasi marhite ulus sape asa sape nauli sape narigan dinami biak kana marhula-hula pagoro batu pada amang dinami udah pas-pasi.
Asalip na dua-dua, tinawag na tuwi na tupangat. Baik, kamu di aming gondang itu. Laos pasataw mo aming gondang masaya. Macam-macam tulisan beras. Beras, beras, beras. Hula-hula namin manalo. Mas makimong pa. Hula-hula mo na ito. Memang guru di aroron kami di son. Ima bisa lagi perkuat ni lain kami. Pagkilala ko kami karajan niya memang guru. Bisa na yung duit, bisa na arsa. Nang piapi dia musik tahun ini. Sumanido ya buka muna hinalungan na. Sumanido nang pindahan. Alay sila kita na maragama. Mulu-mulu ni Hajul Monon belum itu hati. Belum nakin selakutan ng maragama upos saya kita di bata. Alang muluton di bata ron malutuan. Di bata do naman ju mulupi ang gumulo ni Julmon sa dulong-duluanan do. Mulo kabere sa resutsuanan totoo sa raswini marbumay mana kaida. Marurus mengenai, habis marurus mengenai kejadian kari dan marmutik. Di marmutik di mana ada nasan sebelah galiran on. Kalau marurus musik, ate marurus, tidak marurus. Sampai ada di mana nasabal gani marpolo, tong marurus. Marurus, sampai ada. Semua ni mak, contoh ni kita mau nonton. Tubuh arong namati bacar-bacar duli-duli satu na matua sumunima muli tayo ma sa loob na di ba tayo naman nutuon maipe ulok nagtisa na lungo sa asa kita radya namang lungo mo na lungo namin asak mo na asak namin alay prosaya ita sila kuhita ala Kristi talo at di ba ta ang iya dihapuyan niya layon sudah muna akan marhamarang ilutwaka sikat narsat nuro mulas nuro ayo lumubi ang kabiri nami pero perni lain nami yon na dihutaon do ay pangaratuan mari titanyang nami ito na bata tapos pasutuhatan na sila pangaratuan ni magabiyang kanan nila na sila kapatyaran na sila tur-tur tari na mangyuton daputin lain nami yon so mani makarajan ng murungan taswara nami kasuhut mamarite subong banon nami Imam Maritehon boras fir manang boras ribu-ribu. Bilo ka na tua-tua sa pitang naputi, bahul-bahul mapagkalungan. Fir matod di muna sa lugar dyan ang buro namin. Lujo-lujo maduhat ang kapangumuan. Salah na pila sa akin. So manima, do boras ribu-ribu. Mahuro ko nilang iyo, matututuro na ribu. Pero parilayanan yun, dahil namang utok, mas pasunutuat ko na so manima nagtutong Marite, dohot, pinuli ni Pamareta. Siya harus niruhan namin iya karajan yang mengguru. Mula sa sitong na pagsilek-lekan.
ate Raja Mangguru. Alayo pa ito pahami siya gusto nuruhan namin. Paritian namin ito yung Raja ni Mangguru ng Guru. Lao dalan namin ang upahap na sa luta. Asa marasite, tangyang namin ito ni Bata. Itong uparum ng patupaw mo na may Raja ni Mangguru. Tangyang namin ito ni Bata. Asimaw ni Bata. Ito kama, paspasulat yung ito. Sumaniwan po sa ito, maritikulus parpudi. Nagsipasaton namin, tulad namin yun. Sumunipi, ito pa, yung kami. Sabot na ang Raja ni Mangguru namin. Nabunag namin. Lasma, tuwan ng badan. Lasma, tuwan ito din yun. Asal ulun namin bago naman ito. Bulog mga rubian. Oras mo Raja ni Mangguru namin naman jalo. Oras namin ang sotong, bulog na ito sa atin. So, isuran namin. Tulang na para pabulong ng mga nasa pinagsuran ito ng umakin at pabulong. Tulang namin Raja Igora. Kepala tulang yang ini namin ako. Musudo ng harus siya pinagsuri pagkakot. Siya pinagsuri na. Raja ni tulang namin tarlumowi kayo mo. Hula-hula namin pangalapag guru ni damang namin hon kapag guru. Tunga masay lasro namin. Hula-hula namin si Mamora, hula-hula pangalapag guru ng Marangi. Tulang namin Raja Gora. Raja Gora. Rodo kamu udah pasti kamu udah bisa si tahu kamu. Nama ngapula-puli rohan namin. Pasabab ko rohan namin. Mga pusya kayo bisa sinaro namin luwisnya. Lumobi ito ang Raja ni tulang namin, Raja Manalo pang napaguro niya. Ay, kinanya. Kulo kami ito lang, narasya pulat dito ng dulo. Kami mana magwag kosa, kamu mana magwag pilang. Buwabe na ito lang, si Saratangi ang mahita ito at tanamartua, di ba ta? Siyang dia dihapudian nilay muna tujulan neron. Di ba ito kabere mo, maglo na karenga na kanauli. Tuhami na marungal tubo, lumobi na ito mo karaja ni ula-ula namin. Asa jupang na dinadapok kami luan, kinita ni Lord talaga sa tikin. Sa ilaw masig kita at karsa ni Roa. Sila si Roa maratot ako. Matuto. Mula may napadula di kita purma ituwa. Yung nga isang patapat-tapat kami namar, lumatubo namar hula-hula. May damang magodang mula-hula. Oli. Yung nga rin ko, begodang mula-mula, panubuhan ma, do, godak sopa.
ulus sakti. Susulan yang guru namin yan. Masa sampai para sa pangkabiyan, nasa sila, ya pulian, lain na yun. Kanya bang pati pa mangyari, kung sakti-sakti. Dua saat jadi pengambatan mah penatap sebelum katibo. Betahong mahasahatan os kadungan ko si Tio. Mamaya. Marinte ombas partikiron ma dia kaperdua dia mangkurna yon. Di Jawa Muru tentok kami ikasalu hula-hula muna di bagasan ombas partikiron. Di selani haradia nora nabi untuk dia kabada kotok kamuna. Ima tutong dia kana watu bulia muna kamarabot di roha. Nauk jumolo dia amat tadi bata setong di Jawa ima amang guru nabi yon. Marinte salu kada kawang guru dia rolo nabi tentok di bagasan kupasok ke kami salu kada kawang di kotok kamuna. Pos doro ada kapiron nabi sa raja lewang guru amat tadi bata. Siap dia wajar memang itu mari tetiak nabi saluna.
Sejumlah pengajaran apa kan lumur terang itu. Asa totong na kami dapat yang kepinapar yang muralon. Saya tu belakang tu si guru tu belakang guru pasti saluran. Tu pinapar ni siapa muraman. Bisa orang guru biar orang ramai mereka pastikan. Nanti dia menjauh kamu dah salut kedua tu hula muda. Ibadah kan orang marka. Rodo kami dia kapasaton. Iba orang seperti di. Soalnya ada itu orang tutup orang mandokon. Biar topi toki atau topi. Orang semua tu di mari bir batu salut dari tanya karena baru hula marko. Besar lagi. Jadi lagi jadi berawat apa? Maratupa tu semua tu sama tupa tu. Kali ampun. Iya. Selamat hari Masih kopi hula-hula sudah bersatu. Amang raja nabi nak sorry pada. Mandok mulia di luar itu kamu. Di haromu narobat dapat tok kami. Nakte di bagasasi tahu duduk Ima di parmonting di beribu. Manang damang nawa ulung ya bisa tuh dicoba. Marhidi di pasangan kamu akal pun Tuhan pergi yang membunuh. Anggia makiru akai namang ibu berada nani. Salpu masih kami akan lumun. Roma Tuhan akan ajakar. Lumubima tuinana. Anggia gira tarapu perohana sida disialasi tahun ini. Asa harbangan telak tuh balatuk angka tujuh. Akal tapasu sapi nasar kala Tuhan. Ampun Nabi me Raja Nabi martokan itu. Mari dihuni Raja Nabi. Di holong muna maka kotok kami para gili muna di rupiah mu kami totok Imam Marhidi isi banyak. Nang digugu, nang dipikir. Di batu bangun Tuhan Imam Marhidi para muhibin. Asa sokon hidup na tua-tua Raja Nabi asapir mapok di bawah-bawah pangsalong. Asa firman Tuhan di dunia namar baru lucu-lucu mah yang kena angka pangomong Bang Cucu. asa marmuda kami marmuda horas ya mina marmuda baru neng rak manotor kami baik kau kami gondang mulai mau lihat emang dia mau pada nabi si Raja Indah si Raja Indah napa tutup pinggir dosnya naik marsong pahami itu pemuda jadi naik marsong pahami itu udah nabi baik kau dia nabi gondang sobat
rono abi di pasaton ulos tumang buron namion manang na di naro kami di pasaton ele marite opas patikeron pandi nabi batu bagari abi godang kulon ini mana no dia betul. Kemudian itu harus padu mau atugun dan kasana. Harap kita dapat pilihan ya. Beres. Hula-hula nari, 5 anak pengalaman. Padahal di haroro nami lapan dapat kamu lima di parsal dua ni lain nami di beberapa buahon roh kami kerap makilala di parsal lain nami siya ma di pangpili ni lain nami on tuari naman nito bahasa Madurata acara naik masuk ke di sini dua kayak canggu tuh di sumung tiwan di hutan asa saduhuk mamu pinopar ni yang lain nami suka jamur buhut mat untuk pinopar
Dua. Sandal. Sandal pembantu. Sandal pembantu. Baru mah Sihotang. Mengalih itu. Tapi ya, selama saya bilang dia manjur aku memang itu musim. Ini Sihotang. Sare do. Tinambunan. Manado. Katulah na tulang na basa ginasahat bubuanan ng alapalak namin martongan ni Jabuo na pawahon dan marujulun amanan hawang nuran sa tongang keluarga namin dombastikyon mga lutigat ko junjun namin pe rolo hamu saluna akarajan tulang namin akanat tulang namin nalaw mga pupuyan adong mga pula-pulya sa iwasak kami marulutusimu se di patupamulo akasibeno muna nalaw mga pulyar sa iwanan ima ulus parpuri tunay muna mga tulang namin na pagdilomito lang yutusi di patupamulo sika ni emetulo waras pir Tuhan ang dia matutulisan dari matutua pirpok tibolbar pacarungan ini matur dia menuju dari pacamotan isubi pinopar nilai muno tuak pajulan dari asal botong baru sekali udah kadang ada pinaturan raja itu mau itu sikanya itu lupa di pamulo kasih ngomong siasa dari romo nak tulang kena tulang nama lupok kami dengan sekian nunga takas sudah rohana andia matutakas buat atas sekolah tutakas malu matakas mamora dia punya ni lai muno nak sudah pinopar natulurnya kita ditanya muna raja ni dulu raja itu lang dombas ni kyote nunga bunda kujaruhan karena udah karena denganmu semua ada itu lama oras doang na pasaton oras mahane dinamai alam marmura na uli marmura na ringgan marmura parhorason dua stikya dia kemudian di dalam asa godang masih ni godang mula-mula siacur mula topa nung mari bedamang godang mula naik pasasok atu raja hula-hula udah kodang mama godang yang membantu
amang pargusi. Gabi. Neng pasahaton urus sampai mahami itu pamohonan urus dengan senggi mah di pangapunjan yang mampunan. Kata sahak manauli sampai makan ada dengan tu hari nama ngington. Gabi amang. Koda mang ma baik mang ma panggil. Romanya amang. Hidup na tuyo tinawid na tuyo binat parman. Baik kalau dia may gondang tuyo. Laos pasataw matu pasahan. Nauli. Orang ada tunuhan dua. Bolas. 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 So ni mana udah orang senang ucap. Serak balela. Sanari amang jurusan Minang yang di Pamilison yang membain manangan sementia rak masih tahu nam dehita buat kami do borat do ringgit sitel sana tidak nak baik kami orang masih santai kita Anjak matutikir na mangiho. Pesta amat taulahon. Nang taulahon si sana. Ima sila na nabituan mo maliat mo. Nagdula binalan ngari rohana martongan sebagai tituan napahuahon ng marudungol dirimu siya tongan keluarga namin yung bastikyon rolo tutok kamu mga lupi diak kajungjung namin mga takas sudahan di pasahat tamulo holong muna tuhami ala mga pulya sa iroa siya kami Binubi Madina namin na lugar sa siya labaluan ng bastikyon. Di patu pamuro si patuwang naparjolo di pasarta mo. Sikra ni boras e metugo kumaboras pintu kami.
Andiak nga dia pudian ni bere mula di pinopar sini situbu akalas nerawa tubuh hasangapon tubuh bunang agadio tinita ditanya muna raja ni maru itu si pasatamu benak ino ima ulos si toro rabu ulos nagacang andiak ma tunggat gajang berita dabi gajang berita horas dia pudian di bere mon disuruh na pinopar na tujuan mula maru itu si patua mula sikak ni iti upa mangupayak kaparlaba parsaudian mon bisa guna beremon doa kapokmuang dia pudian na tujuan lepas tiap pihak kerajaan yang bilang apa bilang dengan aulia kanaringan na pinasakmo au masih gas-gasan na para sarana tulitan poros yang tulang kana tulang apa sakit tuan poros mahal sarana jadi maju tuh. silungko di mahanya maradong lunga patak-patak beami di son na marhula marabur maduda men apa duda di huta purba tua naing mana notor mahame manok barang saya ulang bedang godang mudah-mudah mau lihat mamang para dua para gocci para naro ini tutu maduda men apa duda di huta purba sinapa Dungar beda mang godang mula-mula, las pada muda mang mak godak sok. Ya.
Lubis, Sintona, Manado, Dora, Manado, Lubis, Sintona, Tarik Boto, Sintomea, Pasaribu, Aritona, Matonda, Kurni, Sintomea, Manula, Bekar, Sinege, Manado, Sipitra, Mani, Aritona, Kemudian dua, Manado Sule. Ulang tahun. Yang dia tidak kuat dia muna mengatur pikiran asa boy tumilu tarapul roha do pikiran muna. So ini majolo harono nami tua muna amanay bogate ba. Napura siya batak turu gabir siya nakola borong aro raja ni boru tuk sabang doroha nung lasdo ng roha yung bastikyon nung sabang roha namin ng marsak be mahuli peri buga sa sitaunon rodo hamu sulia kay to kana boru patupaw na kasi patupaw mo na kana dagar kana uli to hami napawahon naong marujungulu damang na holongan ni roon mga tulang munon siya tonga-tonga ni keluarga ta dan kawapak mo diharuro muna takas to hirang kami diholong muna do disangap nami raja ni hula-hula mo na pinatupa muna sa luwa kasi patupaw mo parjolo na kinin 500,000 alam manuputok kami dan dia matutu lam tu riburna lam tu torokna tujuan na riyon aka pinopar aka sinamot pinita ni tanyang nami raja ni hula-hula mo marutu si ipatupa mo do aka parkuin na nila tangan mo dalam nami manuk dalam muna alam manukul-nukul yami alayak ka raja ni hula dang maro kami mamaki sudah kasih patupa muna so natan itu sa polo dipatis na patis di galangan sa polan lo kamu ro munang di paralangalangan iko sipu na tapataru tulang muno apa muno tinggal na pare na ikotong na maratapak dito sa nakalay kay to kana puro na basa asa pun di buga sa dami do las miro asa bitaka sudah rohani las miro na pinatupa mo na no bestikyo so ni maro hanta na jopok sironan ya kana uli kan dipatupa mo akasi po mo na to ame ng atong las rohana ato namang pardual Grabe. alam manot din na raja ni boru namyon nengiatan naside ramangon Itaka sumabe kamu dalam mula nauli mula ringan. Udah kurang magodang mula-mulai. Naon. Nengro maraja di buru namin apa to kamera jaluna na. Agudana na sida. Baik kamu magodang naong bartusi.
security binatu pawak. Baik kamu mari kami kondang security. Laos padu mau matu pasahat. Aku salut manang nasihat piga-piga marga dison roh ami Tuhan manda foto kamu raja ni hula-hula marbocir ala nang marutung ngolu ama siatongan di keluarga on molotung songonon pe haroro nami dan napalatipak kami sude pamuruan muna dinorhon jaka parpikian somboi ma patupakon dison molo ma mudai dan tarpudai ami hamu alai saluhut mahita marhapo sa sudibata ay manang ape nama sa ditonga-tongan ni keluarga bata anang na ape nama sa ditonga-tongan ni woluta di boto dibata di ala ni ita pasa manasa daging nang di tabi dibata asa dibata manungan ni ita dison adu kubuah kami sautik sian parbue na nila di tangan nami molotung sosadia pe na upapungu kami nalaho mandungan ni hamu mangrupi hamu las maro hamu manamenjalo unang manarita hamu molo tumanarita pe hamu say pagugo macari madi hami tujuh luanon say pesta tu pesta mataula asalam boy pijagan na patupon nami maradepo kamu songon lima hata nagoy si pasato kami sian buru salut mo lihat tua muna masuk bulan warga Sinaban songon inagtumariban nami tua kamu pa produk kami isong kapalibamu kalau gue tindakin godang lo nama pulang kan jadi baru tuh pari-pari kosong na urang biasa gue kindo jadi lah semarfam pas di sopan yang konekin sasudi di gulut to tapasa mau debat ama ngapa tulisun apa nasa kafirata jalan mana bape memang di persirangan ni hajul ma tumasailun hati do memang alai disudene sudi kita jol mekomat cuma masih jeluan kata boto nasa diha kita kalau ini salut na isudina tapasa mau debata asa dibata mata tulisun tuamu masuton harus tu marga Sinaban di sonro kami sian tiga panjuan lagi sian pariban kena kesaluhut raja namora sok nido pemerintah desa sidoro nami tu keluarga khususnya tu akka anak kami amanat haulong yon di partuku di parbonaknya maton toho pasonggot alai pos dorongan nami tuamu nak keluarga di amal tahulong yon gabelan pemasadar rohamu dia ka nama lui ngurusi kanubari mau lihati mupasahat kami memperjudul sahali di hulung muna saluhutna hamuna yanakon nami saluhutna marga-marga molupi dina hurang sahatate dia ka buah-buah nami kukun nami tuhamuna saluhutna akka yanakon nami dipakdo hugilala kami hulung nirohamuna marudupong kami hula-hula muna laos tipatikyanon di parborhat ni Damangon ima hula-hula muna nungatakas pila kami tinggan nirohamuna laos tutong di pasahat tabulaw manukul nukuli rohanami lumubimeng dainang nalitinggang habaluan agiat ma di haroro muna makahulas niroha diha misal hula-hula muna tujuanon laos totong marhite pargue ni tangan muna nganiulah di tangan muna
Ipasahat kamu manukul nukuli marhite parporhat ni damangon las rohanami manjalo saya bersama debata namanambay at kalas ni roha pasu-pasu na gihamu asanggia tujuan nyara tutu dia ka pesta masih pesta ama di hita pajupang saboy si hita akka namar las ni roha Neng mana termahami pasarang pasarang untuk yang aku salut mereka maju di hami gondang ulang mulai Lima dot, lima suri, pasasa pas judul. Ya boleh. Akan mula-mula kondak dia doh gendang pasang atas gede.